Ngai keblay piwe ha ke kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ unong penem be ye jungi. Agring sniru ngin lej ben puson na ke tien ke jong blay. Bat ngin ye pule na ke shithi Galatia ke long besau ke khot ke balaipo. Ki kintien ke baong Henry ke jingtho ke ong ayu. Tu shop no shabar ya ke tagamrao ba ye ukon jongka. Namaru tau khon ke tagamrao unum yo bentalem baru khon jong ke tagabalaj luoj. Kani ke kren bat ke thau sha ke jing ethu ke balaja ha ke jing em ke jong Abraham. Wa Abraham uli ubreu jong ke jinget ha ke ubleu la khot yu baru la pen kongu sha ke jing khot. Baru ubleu la kular on ai u khon baru long ru pa jong ke jaj ben reu. In reu Abraham ula Absalom ha ke jing yai lenti ula sngap ya kajing ai jing mot jong tengah kajingu hai ke ba ula lej ban shongkurem shakri ke jong u ke bekerteng ke Hagar bad ula yo yu khon naka bekerteng u Ishmael endre u Ishmael umdei u khon katkom ke jing kular ke jong blai dien jokani u blai ula pendap ya ke kular hai ke ula ai ya ke Sarah u khon katkom ke jing kular ke jong blai ubakerteng u Ishak. Bat kumta u Abraham u dona ke ying ke jengu, ke Hagar, ke Sarah, u Ishmael, baru Ishak. Bat kini kilalong ke jingwet na ke benta ke jingnya day jongki baru belai. Kilalong ke jingwet na ke benta ke jingnya syaprang jongki namar kamsyam ledon ke jing suk lani ke jingnya syong suk apdeng ke Hagar bat ke Sarah baru Ishmael, baru Ishak. Di Henry, kani ka ai ya ke kubor pat na ke benta jongi, baka tagalong hapo jongi ru ka don arteli ki bor ki bayele persya iwe. Tagalong ke bor jong ke do, bat ke bor jong umensim jong blay ubadan hapo jongi. Di katkum ke jingkular ublay ula ai hangi yu mensim jong blay, kenang ya ke bangin laban pensko bahaya Amar klem u mensim jong blai da lele ru ngedam la ya ke ban pen sngobha bat le ru ikaman ke jong blai kumta ke ege baja namar ke jingken rum ken ram ke jingele haying kalawan wa Abraham u hab ya ke ban shashkor ya ke jing ai jingmot jong ke tengah ke jong u ke Sarah kata kalong ban shop no ya ke Hagar bat yu Ishmael na ying kenang bakan wan ke jingsuk bat ke jingkmen ha ke long ying Kamlong kebesuk yu Abraham ban le kita. Inde yu Abraham ula penkongo. Ula shop no ya ke Hagar. Yu Ishmael na ke ying. Bat kumta ke jingsuk ke jingkmen. Kalalong ha ke ying. Kumta ru mga bat mapi. Ken mawe kini kawai. Larangi shop no ya kini ke jinglong jung ke do. Larangi yele persya ya kini ke jingkwa brai jung ke do. Ngin long kinong job pat ngin madru ya ke jingsuk ke bapalat ke jing syampang ha ke download ke jungi. Pun sien ngi do no ya ke jingkmen, ngi do no ya ke jingsuk, ngi do no ya ke jing lai load na mar bangi pendam sya ke jingko abrai jung ke do. Di kumba u Abraham ulale kumtaru mga pingiron kamban le wala da ke do ke don kat penginang don hagri ke selapar thai. Hinrei ngi don kam ya ke ban shop no shabar ya kita ke jingko abrai jung ke do kenang bangin la ya ke ban pendap ya ke jingko jung mensim pangangit skema ke ke ski ke ban mentaru ubleun ai bor yangi kumbo ai bor ya u Abraham kata ke jingile ke bahapo jungi ke do bat ke mensim kan yai don henre ke syong hanga badapi yano ngin ai jaka ringi ai jaka ke do ngin yap ringi ai jaka yau mensim nginem Dere ta daw tungin le kumbu Abraham ulale in shop no ya ke jinglong do pan ngin ai jaka ya mensim jong ke jingkular unyo pan sen share ke jingem jongi hagri ke sngi ke bamenta knang ya ke bangin la pan long ki nong job kita ki banget ki bapendan buram shisha yau blai namale ke bor ke jongi nginam la in ringi don kam tang ya ke ban pen kongo pan shim ya ke senjam ke bakindiat Basa kalong ka jipen syait bor ka jong blay. Tu ai bu blay un ai ka jinga e yang abadi piri keski. Panginyai do mensim. Kenang bangin pendap ya ka jingkwa brai jong ka do.
Kaburam bal kajingiro kalong shaw blay. Pagagay scam ba ublay un kirkuy pi. Leng baga ni kaktian. Pagakwaru ban penkat mawe pi. Ublay u iya je pi. Kumba pilong. Amen.